Tuğanlar assalamu alaikum. Labo Porter sıraganlar var le. Hazır sizlere yatma geldik. Labo men Porter'da aralashır tartabız. Bismillah diyelim. Nereden başladık tuğanlar? Sesler var. Nasıl? Yaxşı taza qaraptır. At qavallarını görsensizler var. Üstüdeler çabuk eken. Nerede daha bir Labos. Çok sürekli tuğanlar. Neke işleri kavalları aşağının danayları tuğanlar. 490 bin so'm so'rayaptir. Yılı 2017 ekan. Nomerlerni ko'rdingizlar. Gaz. Daha bir labo. Tuğanlar men bulardan bir ikisini almaydı ekan. Yılına qarab o'ylab bo'lsa kerak bular. Yılı 96 ekan. Benzin deydi tuğanlar. Telefon nomerler. Bası 320 ming. Bası 320 ming so'm deydi. Arkadaşlar ekan. Kemi de bo'ladi deydi aka. Sensör bu tuğanlar. Süt kavalları. Ko'ryapsizlar. Labolarni qarasa tuğanlar. Daha bir labos. Yılı bo'lsa 2005 deydi. Telefon nomerleri. Bağları ko'niki yozib olibdir tuğanlar. Daha bir labo tuğanlar. Yılı olsa 2013 gazdaken bası olsa 470 ming so'm so'rayaptir tuğanlar. Ko'rsangizlar bo'ladi. Telefon nomerleri tuğanlar. Daha bir labo tuğanlar. Region 06 ekan. Basını 450 ming so'm deydi. İşte ağları tuğanlar. Ko'rsangizlar bo'ladi. Aka telefon nomer 76 menen 70 84 85 ekan tuğanlar. Kimga qiziq bo'lsa chalib paylaşabilirsizlar. Tak tuğanlar bu porterlerge geldik. Labolar biraz azroq ekan. Chiqib qolsa dag'i tartamiz. Regionni ko'ryapsizlar 06 ekan. Срочно deb yozib qo'yibdir ekan. Bası olsa 530 ming so'm. Telefon nomerler. Bu porter 1 bo'lib qoldi tuğanlar. Naka artlari naka ichki avallari tuğanlar. Ko'rsangizlar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa tuğanlar, to'monki telefon nomerlariga chalib so'rab ko'rasizlar tuğanlar. Tak, tuğanlar, Porter 2 yılı olsa 2019 ekan, nabiyomi 25 deydi. Aqchasi olsa 1 milyon 100 ming so'm so'rayaptir tuğanlar. Ko'rsangizlar bo'ladi. Avtomat tuğanlar. Bular ne deb qo'ydilar aka? Dubl kabina deydi. İchki avallari tuğanlar. Signallari da yaxshi. Yaxshi sostoyanida почти. İşlerini ko'rsangizlar bo'ladi. Sitlari tuğanlar. Duxbat. Paula. Kia Bongo ekan tuğanlar. Bunaka 2019 deydi. Milyon so'rayaptir tuğanlar. Объемдарын ko'rdingizlar, telefon nomerlarini ko'rdingizlar. Sırt qavalları. Sonun. Neyse canım. Pultan o'kenmasa. İchki avallari. Kimga qiziq bo'lsa, to'monki telefon nomerlariga chalib so'rab ko'rasizlar tuğanlar. Tak tuğanlar. Porterlerin arasına gazel çıkıp kaldı. Gazel dep koyuyorlardı. Sprinter dep koyatken tuğanlar. Yani bilbeybiz, bilgenibizdi sekin-sekin үйрөнөбүz. Комментарийге жазасыңар билбеген нерсени. Ошондон үйрөнөбүz тугандар.
2002 eкен туугандар. 1,50,000 сом сурап атыр. Объемы болсо 2,2. Туугандар, телефон номерди көрсөттүк. Бу жанагындай эмес, самосвал эмес, Газельге кирип коюлду. Мынакей туугандар. Газель портерге кызыккандар көрсөңүздөр болот. Канча тонна көтөрөт ака бу? 4 тонна көтөрөт экен туугандар. Дагы бир портер 2 унасы туугандар. Регион болсо 06 экен. Жылы болсо 2020, объему 2,5 дейт. Баасы болсо 11.800 АКШ доллар сурап атыр туугандар. Кимге кызык болсо төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Машина жакшы экен. Машина да портер булар кандай болуп калат? Ички абалдары, навигаторлордон бери бар экен да. Ички абалдар сонун экен туугандар. Кимге кызык болсо чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Дагы бир Kia Bongo унасы. Уна болуп калабы туугандар, мен жаман адашып аттымчы. Башым деле айланып калды. Жылы 2017. Объем болсо 2,5 экен. 1,150,000 сом сурап атыр. Телефондорду көрдүңүздөр. Ошол телефондорго чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Регион болсо 04 экен. Портерлердин кайсыл жактарын тартышым керек туугандар? Комментарийге жазып койсоңуздар. Кийинки базар чыкканда ошол толук маалымат берейин. Сиздер кызыккан жерлерине айтып көрсөтүп дегендей. Туугандар, портер 2. Сырткы абалдары состояниясы өтө сонун экен. Бул мыналарды карасаңыздар бөлөкчө экен, мыналарды караңыздар. Бөлөкчө көрүнөт экен, номерди караңыздар. Өзүнчө бир тема экен номери делечи. Жылы болсо 2006, объем 2,5 дейт туугандар. Баасы 750,000 сом сурап атыр. Эгер кызыккандар болсо төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Дөңгөлөктөрү деле жакшы состоянияда экен, көрсөңүздөр болот. Портер сурагандар көп. Бирок портерлерди тартайлы десек туугандар, көбүнүн ценасы жазылган эмес, номерлери жазылган эмес. Мынакей ички абалы туугандар. Бөлөкчө туугандар, караңыздар. Давай, сизерге деле жакшы көрүнсүн. Пробег көрүнбөйт экен туугандар, жандырыш керек экен ал үчүн. Ош номерин экен туугандар, самосвал 99, 510,000 сом сурап атыр. Телефон номерлерди көрдүңөр. Объем 2,5. Көрсөңүздөр болот туугандар.